أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sifat daily dia sangat ini hendak pamban me jauja salihah hatinen me raham at me ada kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah simangga elanen pe dukie makapagsadya bangsa ingge iye meke manjari dende hap si elani atawa anda hap ye si elani panak besar bang mania elanen ne bang kanianen ini niya ni alamat ne salihah na tambah si iye atawanen bang kompleto ne pagkasalihanen na kuitu kuen hadya istel pa esen si kaamkemo. Naantayin bisarahin nuk bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hasunat farjaha atawanin wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha atawa wa ta'at jawzaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kulang maglabiin na hadis ini min Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sinambahayangan dende taga elalay atawa manggani ape elane isam sakuk tubuh in lime waktu nen dinahap-hap pa ng bahayang nen puasat sahraha nuk puasehan nen bulan Ramadan nen dinahap-hap pag puase nen palihara na in farjaha in aurat nen situ en manunjuki in tahatibin mana farj sakop pain telai in aurat sin karendehan na malum sikan aurat dendehin kemang baran ni malainkan buwe pantangan ne dukluene dunia lai asa pinakamaharga supaya pinalihara ini nen dende katauhan binege ni kamakahan wa ata'at zawjaha bang ellahan ne magtaat itu ellane ine lingan siyahin qila lah nya ne magpain siya tawanen ilinganan neye udkhulil jannah masik ni kiora yang magdelem surga kinamaya-maya pangalingan kawin udkhulil jannah masik ni kiyo magdalam surga o kiyo musa dende salih min ayyi abwabil jannah ati sikti banbat pa ilawang surga paasikan no makadari kiyo paasik open si kao kiyo kao ko bangin ban paasikan no kiyo dende salihah o kiyo dende magtaat si elane oke dende malihara sin aurat ne oke dende muasi si bulan Ramadan ne oke dende malihara si sambahayang ne
ininen sumne kyo pinasek surga wa Allah Ta'ala imban lawang surga alay pasekan makajari kyo pasek takale biru bisala kulay para gay sayang waktu te UN lingan sime dende salihahin sime kaandahan tebi salihahin UN lingan sisiyehin o kami karendehan o kami pong tinay kami dende subay eddo bibisara Rasul sallallahu alaihi wasallam inin ya ininin subay pinag-apasan modelin subay kam inin ikag si model bahu ini dumen bahu itu en bahu tekka sa itu tel nabuwa masih bahu tegge bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam dakam maglomba-lomba bang saingge kadayabin tepet dayahan si arta dakam magapasan maglanuan papa maghapan dende amban semmek si ininen luwe latag ge binelli krimin atawanen paglano papahin paglano lengkungenin akat jepet maglombaan di malaingkan ga isab binatal si kaam makajari maglomba ni kam si kemon maghapkaan amban paluwehan di si semmek di si pangadatan di labi-labinen yen eta 10 tempat kayu ini nen pag-apasan bi pinaglomba-lombaan supaya kam ini nen authorize ini ngasek surga bisa imban lawang surga tasek apa sundi binampat kayu ini supaya kam satu pambanme anda salihah ante ente hinang sawe amban dunya labi-labi ng bangsil akhir wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam pe nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'udu ala zawjiha ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuku gamdan hatta tarda atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bangkambaya mayaman dende yeneme dende sifat maka asek surga mayamanun di hadis ini me dendabin amban dalam surgain inin men sifat de hatinan me dende maka asek surgain inin men sifat de padu ene batilasah mananen ekkalasanen si ellani alwalud bati anak we gay bati anak pegge malasa si ellani gay pakauktuan ne ellanen hatul ne ellanen gay palubagan ne ellanen famayurane nahangkan ne ininen saku pampan ne sifat dende dalam surga dende dalam surga ininen malasa si ellade ubantara in uruban mananen in urub malasa si ellane inin painte idem sani natusi tuen bangkam mabaya satu pambanne dende dalam makasek surga atau dende dalam surga sebekam pania amban sifat malasa si ellane batilasa si ellane demikian nen bati anak kam samia itu yang ambannya sifat al-a'udu ala zawjiha dukta umahemokan maeddagat ellane tao ngabi ininen ellane tao ininen ngeddag ellane allati iza ghadiba ta hatta tadada
fi yadi zawjiha wa taqul sampai bangamala in elanen tuju iye tek kadendehin pisi iye tek andanin bangamahan iye bangamahan kau oke dende elanun inin hininangnen binetta due ene tangannen tangan dendele dia tak tangan elane duk maktuhud duk bisarane ina bisaranen bangkoe kite olasah oke olasah bangkoe kite la azuku kay painne talaku ke usah atawanen oke musaku bangkoe me bahasa Arab ya qalbi ya hayati ya umri ya hilwa ipatin ne kalesaku in gamdan in kaledek matulihin kahap parasahan matulihin hatta tarda sampai meke talesaku bang neku kalasahan anen bariyo talusis pangamano si akuli bilien bisara me dende dalam surgain atau asipat me dende makasek surgain yeme sainin bisahan den malikku bisarahin ina bisaran de sifat makasek surgain misasi ellane ina bisanen la azuku gamdan katar olasa ya qalbi ya umri kay balesak ninihanap parasahan kahap patulihin banggay ku ridaanno koy kyo ngamaan sini atawanin bangnya pangamahan mo ako lain tagente kaame karendehan nan sininin niya inte me kadendehan si tempo ku itu metad tangan ne deta tangan elane sarta bisane gay ledek patulikun gay ha parasahan kun banggay kumaapno inin question hadje subay inanselan me kami karendehan insyaallah taala bang pennia insyaallah taala bang pennia amban ka makanselan na ininen sarta tahinangbi supaya kam sakup amban mea dalam surga insyaallah subhanahu wa ta'ala ina pepain Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair sine pa inne me dende tamanan mahapit niya sabnila si Rasulullah bang sine me dende tamanan mahapit bain Rasul sallallahu alaihi wasallam inin bisaku dah dumain dende tamanan mahapin bang lingkat lanu uluenen amban panemmek ne sampai paluene we inene lay kureretene malaingkan bang luenen lanu sumagua demul tujuelah bang magpayam kisi lamak bang heto tujuelah inente sambung Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inggehin dende mahapin inakahan kita biweene bain Rasul sallallahu alaihi wasallam allati tasurruhu iza nazar wa tuti'uhu iza mar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu atau kama kala sallallahu alaihi wasallam indende pinakamahapi ng bankaam iyene dende bang mayam elanen tujuye sinna hatinen yene dendelei makapasinna elane bang mayam tujuye elane sinna elane tujuye bang pinayaman elane pandak bisara lisan hekkasamuanen magkoyorot papanen item libat ketan tuhap dende
Malaingkan lanu luenen hap iem inin hap pangadatanen tuju elane bisan saingge paluehanin labi ne bang asal manisan paluehanin katambahan pe asal sinna kailahanin bangga sinna elabin bang mayam tuju kami sebun mi gak kamsaku pamban meden dehap sa bang kisi elanun bang keu takitene wa inun kau sakup kaya banden dehap bang iem elanun agen-agen gene baya mangan eso ne sabab bakas keu takitene wa inun sakup kaya banden de sahap-hap ne dende tu si dunia labinen bang selo akhirat wa tuti'uhu iza amar balikanku bang paluehanin dukpa ininen painte kapamapanjari kau Allah Ta'alahin gini kasambian gini kagantian malkan pangadani kaji inin pinahap makajari pinalaan na bagnya dapat subay agen kisi kahaba elew si kau elanun subay agen da bakas ininen takiten ugay magsinasin na nehadjabang keu takiten pege manisan keu siye manisan du keu andang sa praki manisan du keu andang sabab kurerete nulay manisan du keu andang sabab panemek nulay labi-labinen manisan keu andang pege katambahan we pangadatan nuhap tuju elan dumen ilamagan elahin dumen ilasugan kinulebean elahin supaya kamsaku pamban meden de salihah takalebi rubis kulit ni adu berbuah disebun bimetuan merayang si kedua bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tuti'uhu iza amar tinuhut we dendeley bangandaak elane bangandaak nerupi beritun pugat magtus gepe ubus bisa pugadin gepe tambus dalin tabassa pugat bau pe pugah gak pelay pabetat dalnen usa ne magtus dendehin yen hawa pagtaat dendehin tuju elan atawanen painte bang dina ako elanen magpalansa ine ngulus-ngulus malansa atawanen bang dina laning ginenge meningko ininen dinak ningko ye sumagua bang daak no ningko nambahinenge bang daak no pahali nambahi magubas may maanon dendeinin talamban ininen dendehap bisan pesaingge manis luene bisan pesaingge manis panemek ne kureretene samantara dinakningko nengge atau samantara dinakningko neng denden bisan pesaingge manisan nege hap dende bangsi Allah Ta'ala sumagua bisan pepalas dende item gitan tumanisan bang dinaak we Allah we elane bang dina ko elane tuhutne insyaallah taala indende ininen iye ne pinaka dende manisan si dunya labinen bang sel akhirat bang Allah taala wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha duga bakas painte ininen nulang pamukhalif dendele si baran ne ruksya artaane yene painte kinabunsihan we ellanele masih-masih ne hadja patuhut-tuhut indendele itu ellane kamu etak nak pagdambua sampai di hadja magsape mate karuangan magsulut siya bang magkailangan dendehin lelahin si ellane gak bakas sinulang we demikian nen bangindam sin elanen pege bang patek kamahutu miskin-miskin elahin
ga abakas magsandal elanin kaurungan na jabisan dambila iuen aban me sifat dende hap yene painte gay ke nulang tuju elanu lu ne ke painte ininen si barannu si arta nu pandak bisatahnu kan masin aja tatahudnu elanu nin kauyuen sakup ke amban dende ininen sahap-hap ne dende inin tupe si dunya labinen bang selo akhirat ya Allah bang pain manjari me keandahan kamihin dukiene me dende gak penye elane bang pense manjari amban me dende salihah bang pense manjari amban me dende salihah murah-murahan bang pain inin pinagbarakat in waktu ten bibisan pulang-pulang insyaallah taala ni kesumpat ne sumagua si pagkaswa te bisa waktu pabalik inin bang pain pinataha umulten bi supaya kasumpatan in nasihati ninen baleduen sangem inin panganasihat ko painte in nasihati ninen si cellphone megania mag-recall me dende na ininen panganasihat ko si siyahin megge pandak misara inin kemon dende boleh enen mag-ella bisan pega ellahan sube ini nasihatan buksa inin supaya tao siya dehello maghinang dehello amban katekka paghinang delay maananin sube kyo tao andang gak kanya ellan nawang upamanin kapag ellan ne kyo gak bekatauhan no inin po itu eddoon ne pag-addatun ne yene inin nasihat pangulong kawe Rasul sallallahu alaihi wasallam inin supaya kyo saku pamban ni anda salihah pegein anda salihahin inin teddo no malaihin pinasik kyo surga we Allah subhanahu wa ta'ala ganiya in dinangga sikaw atawanen ga niya alay sinaggaan sikaw lawang surga alay masikyo pinasik we Allah ta'ala imban kabayaan no pasik pinasik kyo we Allah ta'ala lawang surga open sikaw kemon lawangin iyen hawa painte ininen panungbas si me dende yene dende salihahin ya Allah bang pen ininen me karendehan kamihin kaanakan kami marendehin saku pamban me dende salihah wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.